Yanglu mangla mushunina magzada miji shimanra ka kangoronga mina awi shitkasangena ringra habaku kabigsan kani duita mati. Remake the archery kam daya bawing. Sander na Manipur Rot Kamaratwi inquiry report makes sang atam kasaysang near. Police otsak na bike sa now tikang sak panda shinausan na mushun bijar nga kawaira Singjamay police station ni protest saira. Lekyangthor achu the Tangkhul Express wi Wungramphi Ngalung in a bami delay bawing may sai na nganangarum sa. Manipur wi rot kamarat maram pashok kavai kasem inquiry commissions will report atam kasaysang mihaira. Member Nathum gazang commissions of inquiry na Manipur violence maram investigate kasawi report misang kavai ngapay tarik makoy na tangda center na atam mihaira. Commission the former Chief Justice of Guwahati High Court Ajay Lamba Nathanda Ajakum Makhu Darik Nathum li Semgahaina 2023 Karam Darik Nathum Tang Haukapok Manipurwi Rod Kamarat Kangamu Kang Shauji Katada Haubok Katada Ngayaw Kalagachi Maramli Commission Jini investigate Saran Gajina. Commission Jili Lambaling Soda, retired IAS officer Himanshu Shekhar Dasena, retired IPS officer Aloka Brabhakar Zanga. Commission Jina Manipur wi Ochot Avavuji Yang Sangda, authorities na Yang Ragahai Lega Malay, La administrative measure Mapung Pada Kokui, Makakui Maramli Pashoki Jina. Reader Commission Jui Tegakui Misang Kavai Kachang Taruk Atam Miharisai Ka investigation Jakasak Layawada Atam Kasaysang Mihawa Union Home Ministry with Termetui Chanbao Otishuda Commission Jina Ara 2024 Ngapay November Tarik Maku wi Alungli report Misangra Inquiry Commission Jina Rot Kamarat Chi Katada Rashok Kala authorities na Matada Mayang gasang maleilak pashok kavai kasaina ngasoda to show thili yaruna complain misang ghai bing yang sang mira da hanga. Manipur Police dear kas kakap na maram sada na vai kasa nawa khalei satzihau kala nauji thihau wada malungring la kahai shinausan na mashun bijar boire. IT pau otishuda atum na aya Singjamay police station ni tiga hai nauji kuiwa jiteyaji. Ajahon yautang ya kakwali protest kasali yari yamkhavai police na derkyas kakabwi akutna laishram ningol sanjida devili zakshilak ina satsihawa kalachina maram sada vaikasa nauji makanrer tu da hanga. Now Gatiji police lipend the mashun bijarti man sahir. Zingum tumrada madi sanjida now kavai kachang chiko zat kasanaji. Ochot atamli sanjida awi shim kakwa naurem lekaili pamgasana. Ali Tarik Thrada Kanitang Regional Institute of Medical Science Rimsli Wangahaya Ka Nauji Makanrer tu. Sotang Rims na kahanga tishuda sanjida wi kwingatokli pleading layaw awi condition saklakin laya hanga. Shokahai wuivang shinausan na Kakwa Police Station li Makamaya Pongshok National Highway 102 Plok Salak protest saira. Hindi na Indian atui ara katewi alungli kangahan malay manada Union Home Minister Amei na hangair. Hindi diwaswi national level officials language kazipli shana kahang. Hindi promote kasahi Indian language katay strengthen masala masabay mana.
Hindi hiva local atui ara saikorali ngsot nauna. Hindi eina local language akha complement sangrokada shana hangsanga. Home Minister nagahang Hindi diwas kamayon hi Hindi dui hi janbe sa kawai common language sada technical language kala ara international language sa kawai tuing shit ko khuyatamna. Hindi diwas zimiksho hi kumgachida mayonda aya pi direct trada madithang Hindi hi officials language khangsa zingum hangshini da phanga kakshung kamayon sana. Hindi hi official language sada kamaya kala Hindi wi mga aina local language ngsun kami kwirada itumi ngashan atuyara wordam pangtem grammar kavongkwigi kichina da shana hangsanga shana kahang Hindi hi geopolitical language li langmi da geocultural language ngasaya shawi home mena Corporations Ministry li communication flies saikoru Hindi na saya tahanga. India wi atuyara saikoru maling may khangsak atam rahayra kala Hindi hina ngusun kami atuyara sada chui mangay na country wi ot kachita shiwi language eina sa khongro khirakawai shana hangsanga. Home Minister na hangda central government na Hindi hi education, technical education, kala judiciary li shijin kawai sadale. Andaman and Nicobar Island with capital Port Blair Desert Kasaji, Sandor Shokana, Sri Vijaya Buramda, Aming Jamiera. Abam Jui Aming Jay Hai Tambao Sotang, Union Home Minister Amit Shana Jishat Mia. Anakahang ngalei hili rau kasawi symbol shimit kawai Prime Minister Narendra Modi wi ningrin atishuda ming khangache tuilep kakwina Sri Vijaya Buram gaji aming hina India wi ningkhan sambang kawai khangarale Andaman and Nicobar na sharu kwiga haji tayat shana exli kabishok itun natay Board Blair Amingji Bombay Marine Lieutenant Archibald Blair Koho British Naval Surveyor na 1770s Abaylam Andaman Island Makup makailak in a survey kasa officer kareng sada abamji awi mingli pungshok karena. Manipur Red Cross Society Imphal West Branch na World First Aid Day mayonay Breast Club Imphal li angran angye kwikada emergency atam li first aid mega highway kankhana hangjiteya Red Cross members aina media personnel we mangali first aid kami abong atatayda sajiteya first aid basic taytan kamena kasaka atam ni mirin kan bayag chi yari li kasatsanga first aid training yari jungmeidali tam kami targa sayag chi lahangsanga Indian Red Cross Society Imphal East Branch kala Jennings Blood Bank Jennings li blood donation camp mier Indian Red Cross Society Imphal East Branch with member ashi hangmati shida donate sagahaya tiam nila manila camp jili wazanga ashi kamihi masak mana gaji hangda yari jungmeidana donate sagawai nila manina kasatsanga Mayor nauna kachang gatum gachida ashi mipai kala ishinauna kachang mati gachida donate sabayada nilamanina hangsanga Manipurli Universal Family Party UFP ko political party katharaka officially launched Saira Manglarin Reorganization Universal Family Organization UFO na atomi sidaba mapuvareli shitkasang lungli party ji spiritual principles ay nang soda yarili jingri kahai kamatan kirakawai ningrini na kasem na ji Ningrin khalei ji manglarin khangaji mang eina muship manada UFP practical governance kala rekasang hakasang nila shirukira gaji hangsanga UFP kasemji political process aina divine principles ngusun gukui paikar ngasayada IT pau sambanga Manipur ang red saklagin na khalei theda authorities na curfew relaxa sahay kasa chiz kami nga cheriera Bishnupurli
district magistrate curfew relaxation atam ngachemi Rida curfew relaxation ngothor pung phanga wena ngzim pung mati na tangda hai ka saji shimeda ngshun pung khni makhai na tangda relax samier Kankhana service healthcare education kalametia personal bingni makham kakam malaymana Infal East and Infal West curfew relaxation Taira Gasaji cancel Sahira. Ayang Mushin Pum Kanina Twitter district Kanini Li complete curfew Haidale. Ka essentials worker, healthcare, electricity, telecom, banking, municipal staff, Kalametia personal bingnis at Nsaktale. Infal West Shong Airport Kung Kavaksa valid permit kasing bingnis at Nsakaji. Ladluida archery kamdaya bawing. Sander na Manipur Rot Kamaratwi inquiry report miksang atam kasaysang ngira. Police otsak na baikasa now tikang sak penda shinausan na mushun bijar nga kawaira Singjamay police station ni protest saira. Archery bao hiling jangay bao nga na decline tum saikorali ring pa kala kamahayas mikshong sa sirano.